Bingelele ngomkele kwi-Spice Into channel, igama lami ngo-Anda ngo-Spice wakazinto, right? Namhlanje sekuphatheleke indaba yonzukazi K lapha umholi weNkatha umphathi i-IFP lapha-ke kumasipala-ke waseMvoti. So-ke kukhala kuningi kakhulu ukukhala lapha ukuthi uney'nsolo-ke zokuthi usomlomo u-occupy umhlaba on an illegal basis ngoba-ke inkantolo buya ukuthi-ke yarula out ukuthi lo mhlaba owamasipala. So the same people ababefake isikhalazo ngokuthi kunabantu bangena indaba yamasipala kwakuyiyona i-IFP. So ngaleso sikhathi opposition party. So kwakuthaphethe lona iqembu-ke le African National Congress, i-ANC. So-ke manje-ke so kuthiwa-ke hayi naye futhi umama lo wayese-ANC ngaleso sikhathi, kodwa-ke manje hayi so-ke kuthiwa-ke baningi nje kakhulu-ke kusolakala ukuthi-ke basebenzi bamasipala abasebengenelele le ndawo le. Kutheni ukuphawula kwakho? Ingabe-ke siphi isifundo esisibonayo kubaholi uma bezokwenza kanje?